Ćao i dobrodošli u ovom novom Blender tutorialu. Danas ćemo ponovo pričati o UV unwrappingu, to jest UV editovanju. Ja sam pripremio neka dva modela kako bismo mi ovo mogli da uradimo i mi ćemo sada početi sa ovim. Mi vidimo da on ima jako lošu projekciju koju ćemo sada promeniti kada stisnemo U, međutim mi ovdje imamo Screencast Keys add-on, znači možete da vidite sve što radim. Kada ja sad stisnem U, to se iz nekog razloga ne prikaže, ali stisnem U kao unwrap i odabiram sve i onda stisnem unwrap, vidimo da se ništa ne dešava zato što on uvijek uzima kao posljednju operaciju tu koju smo pre odabrali. Pre sam izabrao Light Map Pack i to ćemo sada promijeniti. Način unwrappinga koji ćemo najčešće koristiti, koji možda nije tako kvalitetan kao ručni unwrap, ali definitivno dosta brži, je Smart UV Project. Šta on radi? On pravi posebna ostrva na osnovu ugla koje jedna površina gradi sa drugom. Naprimjer, svaki ugao koji je trenutno veći od 66 stepeni će dobiti posebno ostrvo. Znači, ova ivica bi dobila posebno ostrvo sigurno, zato što je ugao od 90 stepeni. Stisnemo OK i vidimo da ovdje imamo dosta malih ostrva, ali da to izgleda mnogo bolje nego pre. I sada kad gledamo sa prednje strane, ovo je definitivno bolje nego pre. Kada pogledamo sa strane, mi vidimo da je ovo sve jedan deo zato što ovdje nema nekih uglova i jedine probleme koje vidimo su ovdje. I to su ovi ovdje prosjecanja, jako očigledno tu gdje su uglovi. Zato što mi ovdje imamo naš bevel modifier, kada ga isključimo vidimo da je ovdje ugao od 90 stepeni svuda, tako da ćemo tu uvijek imati neki problema. Međutim, to kada gledamo sa neke daljine, mi to nećemo vidjeti i to je dobro. Ja mislim da ovdje imamo još jedno presecanje, da, jako očigledno, zato što je ovdje ugao isto malo veći. Međutim, kada stavimo bevel modifier, to se jedva i vidi. Dakle, idemo na sljedeći način, koji je Light Map Pack. To je to što sam vam malo pre pokazao. Ovo stavimo uvijek na standardno podešavanja. Međutim, ja ne znam zašto bi to iko koristio, zato što je jako čudan način unwrapa, jer to vam bukvalno stavlja prosjecanje na svaki deo vašeg objekta. Vidimo da ovdje imamo prosjecanje, ovdje imamo dva i ovdje imamo dva zbog ovih fizičkih prosjecanja. Znači, to ja iskreno nikad nisam koristio, daje neke čudne rezultate, imamo prosjecanje tačno ovdje i to se nekako uvijek vidi, pogotovo kada imamo neku malo kompleksniju teksturu, kao na primjer drvo, tako da to maltene i nikad ne izgleda dobro, međutim postoji. Follow Active Quads, to je kako bismo unwrapovali torus, međutim torus sad nemam ovdje, međutim to je jako lako, to možete sami da radite, nije teško. Q Projection. Q Projection je za stvari koje izgledaju kao kocka. To kod nas izgleda ovako. Ovo sad izgleda malo čudno, međutim kada se mi približimo ovom, to i ne izgleda toliko loše. Mi nemamo nekih očiglednih prosjecavanja. Ovdje imamo jedno i ovdje, ali sve u svemu ovo je relativno dobro. Međutim, to stvarno samo može za stvari koje izgledaju kao kocka, to jest koje imaju oblik kocka. Kad uzimamo ovo, Q Projection, vidimo da to ničemu ne vredi. To je apsolutno loše, imamo svuda prosjecavanja ovdje. Znači, to i ne valja baš. Međutim, svakom svoje. Ko misli da je to dovoljno dobro, on to može koristiti, na primjer za neku igricu. To je neki asset koji je, na primjer, ovdje negdje, gdje mi to ne bismo ni vidjeli, da ima tih problema u teksturi, možda bismo to i uradili, dosta je brzo, međutim i tu postoje
bolji načini kako se to radi. Dakle, šta ide dalje? Cylinder projection, kada mi to uradimo, vidimo da ovo ničemu ne služi, barem ne na ovom modelu. Tekstura je dosta razvučena na svim delovima, međutim kada se vratimo na ovaj del i uradimo isto, vidimo da to izgleda mnogo bolje. To što ovo ide ka sredini, to možemo lako popraviti, tako što idemo ovdje, sistem C, povučemo i raširimo i imamo dobar unwrap. Ovdje imamo malo razvučenu teksturu, to možemo lako popraviti, međutim tu bismo morali da dodamo još jedno presecanje i to sada nećemo uraditi. Međutim, ovo daje mnogo bolje rezultate nego Cube Projection, zato što je jednostavno namijenjeno za ovakve objekte i zato bismo to uvijek trebali da koristimo kada imamo nešto što izgleda kao cilindar. Dakle, šta je sljedeće? Sljedeće je Sphere Projection, to daje jako čudne rezultate ovdje. Ponovo razvučena tekstura i ovdje će biti razvučeno zato što je samo namijenjeno za sfere. Možda ne primećujete kako je razvučeno, međutim ovdje se vidi da je razvučeno ka gore, nije u sve strane, nego samo na gore. To je, kao što ime kaže, nešto što je samo za lopte. Kada na primjer idem ovdje, stisnem U, Cylinder Projection, da vidimo da je to pokvareno, onda ponovo stisnem U, Sphere Projection i to je ponovo kako treba. Međutim, kada imam nešto što izgleda kao lopta, onda bi možda uvijek i odabrao, a standardni UV map ne bi ga dirao, zato što je on jednostavno najbolji i iskreno, ako mi hoćemo pravimo loptu sa dobrom UV mapom, onda postoji za to mnogo bolji način. Dakle, ajmo dalje. Vraćamo se na ovo, stisnemo na Project from View. Sad ću postaviti ovo pod uglom da bismo bolje vidjeli šta to radi. Project from View i mi vidimo da ovdje ima mnogo sličnosti. Zašto? Šta ovo radi? Ovo esencijalno projektuje UV mapu na osnovu ugla u kom gledamo na naš objekt. Znači, kako god okrenem, ovaj izgled koji ovdje imamo će uvijek biti isti kao ovdje. Kada ja sad stisnem 3 za ortografsku projekciju i stisnem U, Project from View, onda ćemo vidjeti da ovdje imamo sve sa prednje strane. Ovdje gore je tekstura razvučena. Ovo bismo samo radili kad imamo nešto što je, na primjer, sakriveno negdje u nekom drugom delu, na primjer ovako. Mi sad imamo nešto i ovo kao treba da izlazi iz toga i ne vidi se ništa pozadi, nego samo sa prednje strane, onda je to mnogo dobro, međutim razvučene teksture imamo i ovdje, gore. Tako da, takve stvari su dobre samo, to jest takav unwrap je samo dobro za neke stvari koji se gledaju ili sa jako blagim uglom ili direktno sa prednje strane. Dakle, vraćamo se u ortografsku projekciju, zato što kada stisnemo U, onda vidimo Project from View Bounce. Šta to radi? Trenutno vidimo kada stisnemo Project from View, da što se više udaljimo, ovo postaje manje, što se više približimo, to postaje veće, ali mi imamo nešto što to stavlja direktno u granice naše teksture. Znači, ako je tekstura mnogo veća, onda će ovo biti mnogo veće, tako da uvijek zauzima maksimalno mjesto koje može da zauzima. Onda imamo ovdje Mark Sim i Clear Sim. I to smo naučili što radi u prošlom videu. Znači, u Mark Sim dodaje presecanje, vidimo da je crveno, Clear Sim i nema ga više. Izbrisali smo ga. I to bi bilo to. Onda imamo ovdje i reset, koji resetuje naš UV unwrap. To je to. Najčešće će koristiti
Smart UV Project i ovo generalno nikad ne diram. Island Margin, šta to radi kada stisnemo OK, vidimo da je ovo sve spojeno. Kada stisnemo UV Project, Smart UV Project, Island Margin, povećavam ga i vidimo da ovdje sada imamo neke razmake. Zašto je to dobro? Naprimjer, kada vam ne treba puna rezolucija neke teksture, nego hoćete ručno da obojite nešto, onda bi bilo bolje ako imate neke male razmake, jednostavno da ne biste došli u situaciju da ovo ručno placirate negdje i onda slučajno si prelama nešto ili teksturu nešto odavde precrtate ovamo, naprimjer ovo treba da bude žuto, ovo treba da bude zeleno i onda vam malo isklizne i onda imate ovdje nešto zeleno pri kraju, tako da ako vi pravite nešto sami u Photoshopu, onda bi uvijek bilo bolje da imate ovako mali razmak, ne morate čak ni toliki, možete i da uzmete ovdje 0,01 i onda ste već na sigurnoj strani. Dakle, šta imamo još? Imamo ovdje Island Margin i Area Weight. Što to radi? To povećava možda je bolje vizualno da vam pokažem. Čekajte. Jednostavno definiše koje delove vaše UV mape dobijaju koji deo prostora. Stvari koji imaju jači weight paint dobijaju neki dominantniji deo i stvari koji imaju slabiji weight paint dobijaju neki više spoljašnji deo. Međutim, ja sad nemam neki weight paint na mom delu, to ćemo možda malo kasnije naučiti kad budemo učili o partiklima, ali do tada ovo ni ne treba da vas zanima, zato što to generalno uvijek ostavljam 0, uvijek ostavljam na 66, 0, 0. Kada koristim teksture, kada pravim svoje, onda koristim ovo. I to je to. Stretch UV to bounds. Ako to ne radimo, onda vidimo, ako isključim ovo, onda možemo vidjeti ako nam UV mapa nije toliko velika da može da dostigne sam kraj, međutim sada jeste, onda bismo time mogli da to uradimo. Correct aspect, to je ako imate probleme sa aspektom, znači ako imate delove koje su mnogo veći nego drugi, onda će vam to popraviti. To je to s ovim tutorialom. Nadam se da ste nešto naučili, ovo je dosta kraće nego prošli, zato što su ova podešavanja mnogo lakša nego da to sve ručno radimo. Ja se nadam da od sada možete sami da unwrapujete ili da editujete vaš UV. Što je isto bitno znati je da ne postoji jedan način kako da unwrapujete nešto. Naprimjer, ja sad kažem hoću da imam ovaj cube i on generalno ima ovu projekciju i to je neka standardna projekcija koja je relativno dobra, međutim šta ako ja sad hoću nešto da imam što, naprimjer neki kovčeg. I ja sad kažem ovdje gore hoću da imam drugu teksturu, ovdje hoću da imam drugu teksturu, ali ne želim da imam prosecanja koje mi idu okolo. Onda ću uzeti ovu stranu i ovu stranu, Ctrl E, zašto se ovo ne vidi, evo ga, Ctrl E, Marksim, evo ga ovdje, onda U, neće ispasti dobro, tako sam i mislio, i onda mi treba samo još jedno dodatno prosecanje kako bi ovo bilo kako treba. Imamo ovdje gornju površinu, ovdje imamo gornju površinu, ovdje imamo donju površinu i evo svih ovih sa strane. Znači, zavisi
šta hoćete da uradite, to morate uz malo vežbanja da saznate kako ćete ovo unwrapovati. Pošto ne postoji jedan pravilan način treba da se nalazi za poseban model ili za datu situaciju. To bi bilo to. I mi se vidimo u sljedećem tutorialu kada ponovo koristimo Blender kako bismo napravili neke lepe stvari. I mi se vidimo. Ćao!